ئەڤە ئەو چهار جەنازنەنە یەن کل ڕۆژە 22 هەیڤێ و مەبەستە چۆنەش دەرەوەی وڵاتی بڕێن مەترسیدار کۆ بهێوی و ئۆمێد بوون ژیانەکە خۆشتر و باشتر ببوورینن لێ قەدەڕەوان ئەو بوو و هێوی و ئۆمێدنوان دناف دەریا ئیجادال تورکیا بمینن و نەگەهنە مرادا خۆ ئاوا پشتی هەوڵدانەکە مازن جەنازێ 22 قوربانیە وڵاتی تورکیا گەهشتنە هەرێما کوردستانê ku ji wan heft qurbaniyên êzî bûn ji şariya û Xetarê û pazê dijî li Silêmanî û Hewlêr bûn. Ava bi amadebûna şiandekî melbendê heftê neyna Yeketî Niştîmanî Kurdistan û jmareka mezin jî êzidiyan li komelgeha şariya cenazê çar kesan yên ku ji êk xêzanê bûn li gundê Sîna û sê qurbaniyên din jî li Xetarê hatine veşartin. Rastî cêgey daxewr û şeş cenaze li Behrî li gerawa menteqeyê me badînan li gundî Şariya ئێمە وەکو کادرانی مەڵبەندی حەوتی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان بەشداری ئەو مەراسیمەمان کرد و داوا لە خوددا دەکەین لە گوناحیان خۆش بن ئینشاءڵڵا کارên قوربانیان jî bi xem û kovaneka mezin wisa behsa van qurbaniya dikin. Xwê çûne bo Tirkiye ve çûne bo Almanya ve ev evrema de wî avê de xeniqîn û باخیرا و فجر بویت عبد خانقین هندك فرسيان و 22 طرم ما يلقى الخوينين اد دهوكي واربيل سليماني هشت ما يتفركينا سليماني ابدي جيت هيران اتمنى ابد شارت ما يلهران سيم ما يتبرينا خطاري ادي جي راسياز بيجم مخابن جهد اخيا بو هر کەسێکی هەبێت قەستا وڵاتی غەریبیەت کە نەتیجاوێژی نەتیجاکە نەدیارە یعنی مرنە ژیانە هەتا خوب گەهینتە ئەوروپا ئەس حەستکەم خەلکێمە vێڕێکا ئەوروپا بەتاڵ کرد. شێخ سلێمان کەسانێکی بەرناز جیڤاکە ئێزیان دەهاتنە چار قوربانیên derya îja bo komelgeha şariya dilgiran kiriye û bihêvî omêda ku êdî evê rêman û nemanê bez bidene berxo. هین خمکه گرانه مخابنی وان جهلا وان پچوکا وان چی دم بوانه اتکرنت ره غابات او آویدان چوپا سر تپو اتکرنت وانا و پاره خویدن و چند کرنت آواده همو خانقین ابد خلال سه سال دا ابد تقریبا 200 جهل و پچوک همو خانقین مخابن صجار مخابن منابت افریه هبدو منابت افریه دەزانی کو ji bilîvan çar kesên êk xêzanê heta niha du zarokên wan jî dibê ser û şînin arwasa yên Xetarê jî êkî bê ser û şîn e.